VIDIO manirkut am drama kuir. Amu paponi gini danaba dila kaya nirkut amge danaba drama imu hettebam. Drama kuib hetteb. Aga mo eichelitta. Agi puha kakkuib henan kaya imu punigte. Ama matemun. Na temu. Laukude. Anig mamege labu pipe panu itu. Tepi he banirkul. Jenab di daile pihe banirkun. Ada makitate. Ahana mamau na koya kade. Aite dotte. Uppe pihe banirkun. Mati danab. Ama kaka kowor. Ugla hoite. Na dana bena kute anambarite. Na hipnu lana midotte. Agauno ni dahil no danab tutukka kulagtai. Amge danai domi amuhe dab mak dahilet won. Iko eich pamau matanu ik dab metu. Am laele mau nak niayo yakobol amu amitama. Ag metil payut bag mak panai domut am daulagatiom tai. Webena. Nidi utanu di mete. Yo daniri dahela webimi. Ari anugu niga unapedo ye. Ni dahelo niga mo Rahel. Ari Rahel aina pompa hede ne yadaya. Nesa meg mebe ped nugudia nidi utanidku. Ari aina heme. Rahel. Rahel ati odewom. Kala mewa mo pamu no paha e dig no mama ibdate. No nokono kele. Mbe ugaka No hio ake No goti do paili hi metom. Hihi no goti opa benago pigdate. Are ada no gawe 8 pos paukai ag marasin medapig. Amge marasin medapig amu nugi hanitom. Amu nudan no gawe pau imi. Yo, danu bukimu panitem. Na Rahel atogono. Rahel nugnit yutilag suto hawa malom. Aku da Rahel anitkul. Na bet pamepeniebe anitkulelelete. Apai, Rahel nugote kaina babom. Amu nudanuhig nol paug dottem. Dai dottem nugati odele. Na dottem ako. Ode 8 samihinig wan papua niginipa. Okai meum. Dai dottem nugote amele tai. Amge iblay puhani tep. Nugote amele dogne no. Tiga odanit kuni. Keke amu nun attem dottem. Amena nanu tiga onanirkot no amelele nabdottem. Amena amge tata mamu daude amu nunaila pidope anamekuni. Itsevi amam gawat no launi. Gawat no amig tini go palokum nadate.
dan nakapat na kutumbe kamu au nade agawatam ele agote autte ote amunik AIDS oponi gini danaba kutum ote amautte AIDS saya wakni kutum datte yen zikpa ibanu bagdatte amu danaba halaga pai ko bolenana la ele nitte ainamu paglaga watam matag lagnu lele iblamu ahla nuk AIDS saya amu nugo ele daya nuk nid hate savele menuk kunelele lamu hate savi gawatam la tilag padate amuno hausik panag tilag gawatam ele dayeb na midappe gamu na hate savi aukut o iblala ele date amun dana bahag mauna koitte bele ag tilag gawanante lamu gamut nuk mauna koyom dayeb na tino na nid kulag amina ama nuk ode hate selete o nuk mauna koyom te ignu tiga tanit kunik nu ignit yudele tiga tanit kunik hosik pantilag medapig dayebam na hait saviga watelete dokut no ekut kutum lag tilag haupig Dora dabaula namen pakul hetem na yoh to ebimu pamattimud rahel tiga wantak no mattimudele nayam danabla idoma iya domu dakkuib ihini padakku Arya dan nabai NARAPELA hilag dayak lalanu od medakul amu am digam rahel nuk hit saviti go padate dayebamu amu am naile ode amu nunatin padate bia danam dotem Am gedau ita. hit savi gawat nuk danab tigo palukuma kadate dimpa ode AIDS nuk miagat yak bette danab lag paha ode amautep lag matani gelewe o madlalaw keautte. Oh, anam bette ami dotem. Dora, nadanab na ipyo naume am gidanab laile ni piktai. Ita dam danab dahilion da nugele aku ibnimu. Nuga mudana bena nuda togunoi a autaute. Am gedam nugu wau gehanu. Nuhiga tatam na muda pal. Nugu ema mauhom. Nugati ode awa mauhom na dotem te. Nugu kensa awa mauhom apig bia dotem. Atem dotem. Nugu selete. Dai dotem am kensa ile amode kaila am nagamut nugu yak nuhi pa ahla ile ni pigtai o nugu la ile mau na koi pigtai. Ita yon nugam dana bena nuga tatam no ele aina daya tognotom gemuda ele nugena iba togno edate. Oh, danuka dana blaumi. Bebe na Mrs. Na in bialatem. Bialamide. Na in bialame. Moni dahel kakitem. Dan hit mendo ikakitte. Moni dahel kakitem. Moni dahel pagapa hetem. Ahele kabolitem. Kane ba dio imi. Kum dana ba haigek domi. Una domi. Nagabote ak danab. Hambu puipi. Natukina danab. Una ba domi. Natukina danab. Aib dahilame. Baulay hambu pume. Ita nagapa hak danab. Natukina danab. Dalol paib dame. Se na hambu butem. We. Naibag danab. Hambu butem. Hai no nai haka kitte. Na uke. Natukina danab. Au da tukina danab. Nagapa hak danab. Puani nakele. Naipte hamunda na hipnolo. Uke. Ainente buga hilakte. Ahek beme. Uke. Ipan ahek. Hai no hai akib datem. Doye. Baulay beme. Na uke. Natukina danab. Uke.
Imna lautita. Danu kale daya ye danab laumi. Am danab dahil amu nu mau na ko itom dim pam da domi. Nuga ku lai leo ipig. Nuga nam he danu widmi. Dage Rahel tigawe nugo de ameleta anit kul. Na ile tinawe na ode eitelete anit kul. Da tina kul ne na dot temte. Arya anam hekut nu am hekut. Arya dana Rahel ile tila haukul. Tila haupi lakagokut amge butti na idunu de. Rahel ile tila hapa ode atemu namdokut. Amele dage Rahel numarasin la mirakul. Arya Dora igota tila gawa kaben pa ode amunu gawa telete amanit kunihnu tila haukul. Arya. Dadab mako kai wom peheta kinimi ele pehete ilami. Natini haume amunu dab maki wom. Ini nu na ena lailete. Dora dana na ena lamen palombia amgida gadon na batem. Dana na ena tuebimu panamen papi domna. Tila hawa kamu padina vipuni gitamu atila hopamu aho ham heitsabi gawa telipuni gite amam Rahel nugam ode eitselebia. Amo dokta laipai na date nugna ile daya ode amunu nug tutup kwamen pamatieb dokut nagona nuganit kutte. Arya amu enatai danu ganir kul nol date. Arya goda dokta manit kuni. Dora dokta ikunami. Oh butwai na Dora. Butwai na dokta da Rahel lawe imi. Oh butwai na Rahel aku ime. Butwai na nami epne ya dape datu. Rahel butwai na hante ari aku. Sedora na maklailete amuda nahip naila domi. Nanaya muno maklailete. Au ye damu no maklalaile. Nes nu damel paina maum. Rahel nu go eit sawom. Daile o ena wamu nu gawa taumi awam. Amu ama inu anambium. Etsabi amam jem o gawat launig. Aun la gawat amutigop padate nu o amu ele. Nugam hain nilab dakku o nug hain tutuib dakku. Amge gawat tig padate bagapatna. Bena agdana beu heg na hutte. Hain nug beu heg na uhe amu. Dana bakko mette o amu oniga meid. Nadad lailete, nadad nahip nudab me, natukay pay bianit temte. Tukay nugba, ukay ma uiga wawa, gumupa haag bette. Ag bette amu nudimpa mu tukay meu mette. Amu hain lala gawat naunu wag tukay pak digo palatteb. Hain gawat laipo ait keke tukay digo tulte pamu na keke he la tukay pa bebi anid mana. Amge gawat amu apat na huan begam tukay ubuna atteb. Gawat ag huanak na bapat na begam haagak kubuna na nen betteb.
Amu hain gawata gua nana bapate gamu tukaya gakku nauhna bean nen betteb. Itsewi gawata mamu bia. Beu he nauhak minonob ke danab nu gagatta gittame. Danab nu gagatta go be itkunu datte amelelitta. Beu he nauhak bokkai meamu. Akko amu nuhi gu tattem hetteam miaganittem. Anami puni gitte amu ameitsakko na Rahel nuppa nidme. Amu ninna kok Rahel nu gatem na bhau amu awom. Nidanig nu heitsaiwi ele datte dayebamu. Gawatamu nu tigoppa datte. Gawatamu ni dotte ippulepup datte. Nidanig menutte hainpa nu leppu tigele nidna kok beu laitte nid nu heitsaiwi autte. Nidanig nu menutte ainamuppa nidna kok heitsaiwi mette. Imuele na dokut danab nu heitsaiwi ele amu gawatamu nu hipab lebuppa datte. Amu nu danab nu ahele nu beup watte painpa gawatah mette. Heitsaiwi amah beu lepuppa datte. Nu heitsaiwi gawatele am ai nu danab ele nu beup watte pamuppa nu danab gawat mette. Na nayamel pame amu nayamu amu gelenab. Nayamu he dau anak nonab naudotem. Yodora daol dotte am gedakwatem. Keke miagatiak dakko itte. Ainu imu amu gokkaya munu danabah tutukku doglagu itte. Am danabah agi doglag dayebamu. Ag mahukkulag. Am mahuppi. Iha laile mahukkulag. Aku danaib nai doi ol maitom. Amu nu na danab nahib amu nu ame pappe doyebamu. Ignu gele tiga utanid kun ignu helele. Amu enate. Amu ena. Nes nu gehe hain lab ignu ganid put na nu gele igo nai matigni. Amu enate. Imu ele danai mati dome no buki munahip naip payak medappi naun lakka gona bena nagamu telepunit pianta. Area enaheme. Nida mareku. Nidnite. Aku na nida nausik pa gomeamu. Dokta nesa nid onde ani ele no amen papi. Agnu go bette. Amu nu io diga nidna. Doglag nu tiga uppi. Agnu tiga onanit pigamu, agnu gina manit pignu appi. Rahel nu gamu. HIV HL. Nu ni diuni, amu nu ibaten pa onde amao. Am amge agnu tiga onanit pignu digam. Nu hai no ho emette. Diga munu agnu higo ama io anir kulang no tiga upig. Amuele nugi bi tiga upig. Dahilele upig. Tatila onanit pigamu. Dahile HIV gawate ulpa ele anit pig.
Itanap. Na ibaten pa one AIDS nugawataw me. Atem heino eamu aumiam daidotem. Da ay gdomiam. Danaba mahuna ko inna kapay ko bol henna. Mahuna ko ite aga kuiv one AIDS autem. Amnatem dabmetem. Dahanamte. Dana bena dahil. Na dahil kobol don out nautem. Da kobol amuelita. Na dahil kobol don out nautem. Kayak mameni habatan iugi mu padate. Amna hele datep nu. Ihini nu enna heme. Aku ni hete. Na haini mu pa ihini hugi mu. Anid na dome imam. Ihini pa keke bau beu. Amge i dotep. Geha enna heppe. Ehe gadon geha ikudomi. Yon namu dam dokta. Butoina. Geyon dora nu diga inu ikut nu amiamu nu gadon na te aku ime. Oh ye. Ao nao maklala dao me akut nu maidmete. Yo dokta. Dora nu gone amu atem hawo. Tiket late aku nu gone amu mendapi. Ita o AIDS amoni gawa ko eita o AIDS am danawa. Agahila goya ko bolamu pabete. Dokta na inay damel pamele amu na yon ameg pamadipe dokute. Amu ena yon HIV amum jem o gawat nauno launi. Danaba hauna i ago AIDS ele HIV gawat nauno amu ag beulago patilag padateb. Am dana beu pagawat amu date bipunig te amu AIDS ako. Gemu na donot maitom te. Yo da ol mainte ena heme. Amu name amu nid na kok nu gone okaele. Timpa dahil dora nu gele. Geha one amu au kundate. Amu one amu vitame kunu marasin lailete. Gadon na bo AIDS bebitame kunu marasin laita. O AIDS nu geha una ilao hag hitsabi gawatele amu agwan pabaudaya kahilago pulte. Danai la domiam. Danabla lagi namapi. Dana one AIDS awo mamu. Enwa ena dakunu marasin la hepi daden mete. Amu nu dauke rahele hanid kunu marasin amu daden mekunu dap makaute. Adnino ausik pa hanid kulag nu marasin laita. Amu nu rahele hanid kunu dap makiute. Na daden mekut am gemende on heb hamu agape kokku rahel na kok lai hanid ma. Amu danabla hambu pak hette bele agmendo ag hamuna madakot. Rahel dora ele beula hatog nokudnu na na daden menan. So pele daden mekuta mena. Danaba hauna iya hitsaiwele age naiblanana. Lela naut nauna beulag dubutti dittaile daglag. Amanam heppegamu ge hanat tebag hanna kokelab daglag tai. Amu na damel pa ina mame. Hitsawi amu benu. Ni dote ipu lepu padate. Ame. Ao dam dora kamu. Na dotem daile hitsawi gawati lo padate dai. Dai dotem amge ignatina tanita namu elete dognig nuelele. Amge yon natin paita dayeba mu haino na wat be uppa wakute namu na kondom baupe hetan mewon wakuto itte. Anam heppeam hain lalai hanitku. Naibo hata guitkut nelelit tam gen na pehetan atog no nailele heppe giha hanitku. Iga mu kondomele amuni paukut nelele. Ena heme. Amge dai dotem. Dam hitsawi eletai o itatai. Amu gena abdage hane Silvia meg papinug natina webanit kunige. Da ele igunu bit kunig nuelelete. Amu ena. O mame kayak. Dan nahip nena heme akul nu hettem. Na nakam na kayak. Na yonnu, doranu, nid na kok rahel nuele kayak. Mame kayak da midottem geha i baudaya kahilag pa bekkuam. Na mu dottem.
Nepe noppaga aladna dakut nu ho mettem. Am nagolag mao ele Yesus oni pada nau nu bittem genab. Ni dahin bau hag tu ebena. Amu metir ani tukko mamu pa ani keke ini pa beu mamu dora da ele I ni dahin bau ag don ani na pending lagnu pasto nu da on meno. Nai mui matigni nu amu enana gitta. Amge aku I matigni. Ya hilang nu oni huan maute. Ana mamunu ag doglag nu oni date. Metira itu ko mamupa danid na kok Rahel awe ausik pakai agnu aio anit kulag nu tiga onanit pigi. Aku nid na kok tahil Rahel nu tig pamu. Nugu tiga nit pigamu itsa its nu gawatele anit pig. Aina mupa daele tilaun tilpa daele am gawato its nu amu ele anit pig. Datatam dana blau mi amge nuga lalai le kabola kege ganten nugwid mi nugeitsa vele ami domi nugdam danid na kokrahe lakku metami dahila dag agi mudon out na wege uk dokta me omimu pa keke lano yak date o hamu ago hamu don out na oglang na buite dokta imu me Agdon out na weg agele itsa oglag no elele nab agnid ni dahin bau agane nanen laipo akui bele oba ko iglag kabola kobola muglag Nid bau ag dan out na on na iglago ite daya kena iba mu ni dahin bau ag keha onde am enir kulag ni dahin bau agdab mena out na oglag ite ai kobole na mo olag patutu kudim lamir kulag ite Da kaya kenaila daya kena o probe badate makulak 5 otanak 11 ukak 12 patak ebekul nu hette. Na geha onde mepe ebe hinteb na mahukut nu hena bet paninna ehenna vai bakakut ai bakan na ina makut da kaka nona viwom tapi nak hin nimu hemiamu dana bag bapaidna menaglag nu idab memi. Ini gua nimu butia ni ena dakun wamu ni dahin bau ag pela paku date. Amun wag bukimu bena doya kaun ena daye. Amu ele lala mela pa bukimu pa ani bepi kamu maripek doye. Halo dauni lamu Antoni dadanab dahin lele iam pasto danaba iam kayak nu danaba ipu hak ihemu imo opa ihemu tamuam ikpoponi gini danaba amu meup tamelag papu tagdon ago sai simunu agak kahilang nu dab metaglag nu hemut hu video imu hemutam hak aku hemut
amge keke genab naba mu ipo hak pante. O AIDS amu Papua New Guinea oppa danaba bailkat baile nab he nauteb. Amunu ig video program imu Papua New Guinea danaba ipunat put aga nidna aga tem AIDS o yaumna aga irkolang nelele daglang no hemut. Ig hu video pa ipu hak hemut ele iga mo AIDS ele ita. Amge ig hemut amu ipu hak akuib hemut. Amuna imunu yaku ugla keke la aku dayebo na video imunu na omak la dayebam. No ugla yan mepe ADLA Post Office Box 413 Ukarumpa, Eastern Highlands Province 444 Appagoku. Ona ring mekut no nambam 737-4431. Ona email mepe kokunu adresam do-adla@sil.org.pg.